ام خوش دزانن گوژن بنگها جیانه و جنا کرد کاریبو پارستنا زمان کردی هبونا کردی مسلما کردی بکه جنا کرد جدستبکا دیروکه ده سرانسری دیروکه ده کار و خبات برخدان کریه چه همو آلی سیاسی چاندایی جواکی وكم دزانن دراپرینا قامش دودجی جنا کرد پیشنگی راپرینه کر دوی دمه ده جن بوکا کروان جن بریندار بو و جنا کرد کتی زندانا وكم دزانن جنا کرد پیشنگی شورشا سوری جی کر شورشا رومت و آزادیه و ایرو ام دبینن جنا کرد بو سمبولا جنین جهانی کاری بو لهمبر دستهلاتداران و دشمنان بسکنه و مسترین تیرور لجهانی بشکینه جلورا ام باورن گو جنا کرد و گلی کرد بکه سمبولا گلان سرانسری جهانی بلغرا کنفرانسا یکیتیا نتوایی اجنین کرد یه مجاوای کردستانی پیش گوته گلی کرد ولات من کردستان شی دیروک حتی نهات دمین دحمو قناخ انجواکه ده رولک دیارکر و بلگهین بیستنا کردستان حکوکی ارگلگری خودی جهک استراتژیک هم جی دمل سیاسی ده جبو دولت داگرکر کم بویه جهه پروکرنه جبوی ام ارگلگری رنگی و دولمند نکه خودی امخوا ین اساسی هر تن بویه میدان جنگ و لیستیکه داگرکران جبر ویجی گلی کردیه برخودت نتیجه هر پلان و پروژه که داگرکریه دیکوشین و برخودان گله همکار آگرکریه جنا پروژه ده هر پیواجوی که دیروکی دور که بشه که اساسی یاجبا که بجداربوینه که گرینگ جوان قناخ دیکوشین و برخودان را آگرکریه به هست و بیرا خواه یا ولاد پارێزیه هەوڵ دایە بەرپرسیاریە کەبن سەر ملێوێ بێکبینە ji bo wê ket û berdênên giran dane em vê yekê ji sekê û têkoşîna jinên pêşengiyên wan qonaxên berxwedanê de raber kirine û navên xwe bi tîpên zêrîn li dîroka gelê me nivîsan dine dizanin vê mîrasa jinên Kurd a berxwedê bi hezaran pêşengên Mîna Zarîfa, Xanê, Bezê, Rendîxan, Keça Nexteyî, Leyla Qasim, Sema, Zîlan, Sakîna Cansîs, Giyan Soran, Şêrîn Elembûlî, Arîn Mîrkan, Hevrîn, Salîha û Sozdaran afrandiye. Weke xebatên neteweyî dwarê parastin û pêşxistina ziman çand û nasnameya Kurdî de jî li sedan pêşengên weke dayîka Dayê Gulnaz, Fatma Şevnexî, Rewşen Bedirxan, Keça Kurd, Hefsî Xan, Neqîb, Mîna Qazî, Beyan Xatûn, Helîma Sofî, Ayşe Şan û Meyran Xan derketine. Ev tevneşopiyên berxwedê û birûmet a jinên Kurd îro jî di berxwedana neteweyî ya gelê Kurd de bi sekna jinên şervan û welatparêz derketiya astekî bilindtir. Nexwastin ji sala 1639 ve ku bi peymana Qesraşîrî re plana parçekirina welatê me ketiye meriyetê. Bi sedên salan siyaseta parçekirin û dagirkirinê li ser gelê Kurd hatiye meşandê. Her daxwazeka azadiyê ya gelê me bi şev û komkujiyan re hatiye çewsandin. Weke encameke bi siyaseta parçekirin, dagirkirin, inkarkirin û qirkirinê ya bi êş jan heya roja îro jî gelê Kurd nekariye siyaseteke neteweyî ya hevgirtî bimeşîne. Di qonaxên tevkuşîn û serhildanên Kurdan yên berê de ji ber sekna yekîtiya neteweyî çênebûye ev bûye sedema esasî ya hilweşîn û têkçûyîna tevahî serhildanên Kurdan. Ji bo wê yekîtiya neteweyî îro jî hesret û hêviyeke esasî ya tevahî gelê Kurd û jinên Kurda. Îro di projeya nû ya dizayinkirina mijlata navîn de Kurd û Kurdistan xwediye cihekî girîng e. Ev ji bo misogerkirina hebûn û mafên Kurdan derfet û karînên dîrokî ne. Ya herî girîng jî gelê Kurd bi projeya netewaya demokratîk an ku ji bo çareserkirina tevahî pirsgirêkên herêmê û di demokratîkirina mijlata navîn de bi roleke diyarker radibin. Bi taybetî divê serdemê nû de tevlîbûna jina Kurd a pêşeng li hemberî tevahî êrişê
داگرکران جبو گله ما بویا چاپتانیا هیچ او ورکیه لسر بگه همه میراسا دیروکی جنا کرد ایرو تو تکوشینا سیاسی اجباکیا گله مده دکاره پیشنگیا پیک آنینا اکیتیا نتوایی یا کرد و کردستانی بکن پیماجویان ها لسر فرز دکر کو یان امی و یان امی وکر جن پیشنگیا اکیتیا نتوایی یا دموکراتیک بکن و آلمانجا شهیدان بکهین سرکفتنه یان جی امی ببن قربانا ایش پارچه بود و شر انتینا فرزگرن دوی هیله ده هین مشمندین پاشبرو و دخوازن لپیشی اکیتیا نتوایی بسکدن پیویست بینه بر طرف گرن یکیتیا نتوایی نتنه گارانتیا پاراستنا دستکفتیانه همان دمه یکان ری یا کو دستکفتین ما فرهتر بکه جبوی نفشه پیشواجه جی ماینده دبه شورش روژاها و که شورش اجنه ایلو هیده که پیشنگه و به سرکفتنه ببینه دنابا شورش روژاها ده جن جبوی کو بکار بر پروژه نتوایی دموکراتی کوراهی بدن گوشتانده دبن روشمه جن جیان آزادی کو بویه سمبول جن جیهان تکوشی لکه به هم پاشبو آزادی و وکهریه مشینه جنا دنابا به شورش ده جنان دنابا به شورش ده هیزا بخدان جتواهی جیهان را نشانده ایناکن اینو دنابا شورش روژاها ده در دکر بوله اشکره دکر کودم آشن در به آزادی بدچه جباک جبه به آزادی و داغ مزد داغشه دوی بیواجه چارسی ده جبوی لهر چار پارچه کردستان اموا کجن و گل ما فرقا ین روا به دست دخل رول برپرسیاریه که دیروکی دیکمه سربیل جن لروژاوای کردستانی دیسته لسر ما فرزه کو وکری خستن جن کرد ین پیشن ام به بیواجه بکینن انجام کی ماینده چاوا کود پیماجویا بریان هذا الآمده لهولری بکنگره کو چه بونه پیشنگیش هولدانه کتیانه تویره کریا ایروجی او ارد که سر ملمت کو امروج آقای کردستان به آلمان جهر گرزن و پیشگیری اجواکی تربگرن جبو ام بکار من دستکفتین کو مبدست خستنه بپارزن و به هیز بر به کتیانه تویره کرد و بچه نابر همو آلین سیاسی کردی روش آباد دیالوگ ترکو مبر به یکیتی به بیگانی ایرینگه جنرالوژی پروردش بو آقاکرنا مالبات تجواک که دموکراتیک و آزاد خبات اکیجیانیه نخواستن پرورده کو حال اخوار بده زانستاجر و جیان اساس رونی اساس شورش اکشمنتیه زایدی پرست و زانستین جواک یه هایی بود اساس خود جنسیت پرستن مجال تکردار جنه لهنبری هشمندیه بابک سالان کو جنه و کمال و ملک خود بینه جنوب آقاکرنا جواکیه لسر اساس آزادی و کلیه دنابره هر و جنسان ده و دچار سرکرنا پرزگری که دنابا جوان اویجی ام لسر بی بلگه ام دخوازن بهبره یعنی هجمارکی مزن جنان ده ام بیجن جپارتین سیاسی خستون و تفگرین جن هنرمند، روشنبیر، نویسکار، کسی سوسیالیست، کسی کو بینا برش با دوزا جن و دوزا کردی تواهی جیانا خود تکوشینا به دوزه دیده مشاندن جبوهجی ایرو ام هاتن جمهردو مجاره می اساسی یک کنفرانسی او کو ام بهبره و بلگه نقاش بکن و ام بلگه کنفرانسا ما بلگه ام بیجن انجامنامه تکوشینا می هفپار کو بسال دمدريش حيا رجع إيرو مبهبر آنية أم بهبره في بلدة بنارين إنخوا ببيشنيار إنخوا أم أونايا قشتيرة درباس كن أم شالي كوميتا أمادا كار خاتية أمادا كرن جنا كنت بيش تغيني إيرو تيمي سيري سر هالي ديروكة نفسينا جنا كنت بديروكة نحكيا رجع إيرو قالك تبوشيكر جالك بادونانيكر إيرو بميراث وان إيرو أم بيشتن في روجي إيرو وأم إيرو نقاش تكنا أم بانم بيجن جنا كرت دايكا جنا كرت نتوى نرخا تبوشينا برخضانية خلاصنا جنا كرت إيرو بين تيبرمندية خازي اتفاقا يكيتيا نتبي أبابكيا يعني جنا كرد استونا اتفاقا يكيتيا نتبي كرد جبو بيجي كونفرانس وببي برسبكي برخورت جبو
إيرشي كل سر جنين كرد سر برسكريكي كرد دخازن جاري كديتر يكتيا نتبي پرچه بكنا دخازن كردا إنكار بكنا جبوت بيت بيواجو درجن نكري اف کنفرانس و بیلی پرسکریکا کرد به 4 پرچه کورسانی 4 سر ببه ابه به وسیله و جنا کرد ادوید به واجوی دا پیشنگی بگه ابه به پرکی به 4 پرچه امکارم بیشن ده تکوشینا گلی کرده و هر وها ده تکوشینا جنان ده مگاوین گلی کی قادکش آفیدنه همچی ظرف المی موضوعی ايكونها امتداشيان دكين او شي جلكي آليكارن يعني امبيشن دهيلين هيزك هاري مسترشي جبوما حميان جيين بيتر خورتر ببا جبوكو امكارن يكريزيا هم وك جيني كل وهم شي وك دا اصلا بيشتي يا كردستانينا نهان بيشكوتني ده اشتكوا امكارن زيادتر بلكي وكا هنا امبيشن تكاز لسن جرى انكار كرني نهار بسكريكي مد انكار كرني هم انكار كنا وكا نتوكي كل بسكريكا كشبو دولة قابل كان وهم شي وك جنجي يعني ام دجاري انكار كرني ام جيان دكن جبو بيجي امكارن بيجن دروج اضاي كردستان اذا ما اف هناكي ما امكارن بيجن ما قاضي في دعوتنا أمين واقعي هي وكجنا كل هم ميراتي كولتر هم جيك دسكفتين هاتنا أفاقرن هم بشنتيا يكوتيكرن أسبب بحبوكا كأبوصال تاكز بكن بباشبه نهار دمري برنسيبة ده آدو يمين ده جبو نسنامه وشانتا جنا كل أيوة كبرتكي أساس دستي مدبي جبو كار وخبات السياسة ده هوالي ما تكيجان آسيدة كار دكن البرنسيبي كو حمل لهفكر كو ام بسرفان خاله تبيشروجا سوري ده بيشروجا قلي كرده ام لسر كارو خباتي خو بكر جامريا ده ميكانيزيك ده جي كونغرانا تبي قشتيجي تشي ببي او يجي دنابان خاله ده ام تكاس بكر سر خالي كون هم فرده تركيز كرن يك حبونا جن يك جي المجن آلية حبونا جن هم ده كونفرانس ده وهم جي دكاري كوميتي ورنا آفاكرن ونقاش ورنا تشي كرن رجلاتي سوري ما دراجهاي 14 ساله 11 وحطانها باصرار ما ورجتكونا ما جو ام هنا ام وقشن هنا ام وق ملتي يكون هنا ام وق بيك هذا باقي رجلاتي سوري ام هنا جبولو تعبا بعرجنا وتعبا بعمك هذا وتعبا ملتي يكون تجاره العرضين كمان از قلكي يعني قلكي كيف خوش ميمكو او بري باوريتنا ما ملتي سوري تشيكو هجر هون شوبينا مواقع التواصل الاجتماعي وتبينت قوتني قوتارا كراهية قلتي كاكا يعني بقى كارم بيجي سدو حشيدا رجعنا بيه هوايا تيواتا قوما ملتي سوري هبدنا صفر نه أما هبدنا صفر بشتي روخاندنا ريجي ما أسر دبلو أبدا صلاة هاتي سر حكم أكيد أمشينا رازينا أكيد نلقو مستكيمنا ليه أسباورم أو نمي نبيرنجي يعني بيخوض كهني أو بروخة أكيد نسلاتا أسد نخرطر شيخ حبلي صاير سر حكومات عليه كذا جبركم ملتي سوري ملتي كنت بتاعبت ديواري تفيش كنان نما أسد ظلمي وزودائي قبول كذا جبولو أفجبار جلكي وقتي قدي بيسبو جلكي دمك الهستيان ناس بدها حرجنا في البيت نرينا بحبو زنجيبونا كدولة منديك دا بيجفاتي اسبانسيا كوميتا امدكار ديوان وكوميتا امدكار يقول الديوان ده جبركو اوانا بلكي ام جواب من جنتي مجهول او يقلكي على كاربون تم نقول الديوان ده افكار سرجاي مهما هني بك تيجي حاضر كرن ما تخص وكبالا شمس حموجني كرد وجبايل كردستاني كرد تمكرا سياسي كردي حاضر من لي أسباب لكم هبال جوردار ياكرن لي دم درباسة وين كونغرا كشتي بيشامي لي أم تخازن أم الكرد رشمامة أم ببن بشمش بو يكيديا كردا دبي كونغرا بوتي ملت يك قال كرد يك آكو دبي بيك أو تمكرا سياسي آكردي جبولو أبنابشين يكيديا ملت كرد جبركم ملتي متى ججانا وزين ما بيه كتير
حمو وبيرق وصورة سمبول حتى بچه كردستاني هاتكون هندان ملت نحو جايكو أبجير بقولوا بك ليه الآن أم المدات أمقرا سياسية كردي أم هذين زودرين دائم أو يكونغريك اشتيابا بك وأم وقشنين بر جبارتي سياسي جبا كاسبي ريكستني جنا أم ببن وقت الإجماع بيشن جبول دار استنا بكونغري وسركفتنا بكونغري وجبول تثبيت كرنا ما في ملت كرد سوريا نهدي دستورا نهدي جبوكو دنيا بزانه بكم ملت كرد ملتك زندية وتجارة ناشكة نبذ ودارية ونبذ عداية ونبذ أحمدية أتخاذوا بوتنك روشنبينك عرب سوري جوار بيجب قلكي خوشبو قلكي واقع سرد جنانا وروزي بو جنيه كرد نرى من طبيعة الفكرة طبيعة رجل جنيه كرد الفكرة يعني راسي ويك بيت وتنين بفكرة يعني جنيه كرد نهابون أساس جبلة يسفري وجات شيء أتفرج مروح عندنا بيرجي بي وأصل بشام بكركم ملة يسفري أم هدونا زوجن وملة يقول أم باوريان بنفسها ما بيتربي إن شاء الله سكبت الجمال وجنجي أنا آزادي ساعتها وبشعر